กับโปรแกรมshibit mynmit บัดlashai mynstep กับเรื่องสุภาพพิกปาร์ลอกกับบิสเงาตนัดบันเพจอยากวิดีโอฮักกันในกับ channel กับจิงละไกจงกับเราตูจงกับ group stage และในกตากำมัชเตตูจงกับ group D กับได้กับ United States ประชายากับออสเตรียปัดกันในกับจิงละไกวันนี้ละไกshibit mynmit ฮักกับปอร์คัดอาร์ชิแตงปัดกันในกับจิงละไกกันลองกับจิงละไกกับอินเทอร์เน็ตบ้าน้ำมันบอร์อาร์ตลิกิติมKidon kami kanam job bakin qualify no direct sya kan knock out stage lane kata karau 32 namar barok kine artli kitim kila khore kanam job haka jinge lekai ben kong jongki kata ha kamach dewan baladangi pej kami jakin pon kine barok artli kitim kila yok khor mar lai pon pat kumta shibit mynmit lada kano katim napdeng kine ki artli kitim kin yok khor ya kanam job shibit mynmit kin sa qualify be direct sya kan knock out stage namarkin sayo nrupon badhadin kan ke jingi rakai bor sa ke jingi rakai jong kiri na ke grup C kata ke Scotland Persia ke Morocco hakapor lashiteng mynstep badkan ke jingi rakai lai kalong kau kam internet susu namar ladangi pe ke mi ken pon ke Scotland deng ba ke jingla jongka pan khori kanam job haka jingi rakai ben kong jongka kalayo lai pon kat ba ke Morocco pat kayo tang chipon namar ke jingi kha jongka haka match day 1 Pat kumta tada ke Scotland kan yok khore kanam job hakane ke jingi lakai ke Scotland kan sa qualify no direct sya knock out stage wala ka don sa kawe ke jingi lakai jongka Henry na benta ke Morocco ka don kambej ban job namar lada ka yakhat dan ke syarem hakane ke jingi lakai ka don jingma ya ke Morocco namar lada ke Brazil kalak ban penlim ya ke Haiti kan bu jingma ya ke Morocco ban qualify sya knock out stage lane karau 32 badhadin kene ke jingi lakai bor sa ke jingi lakai jong ke Brazil Persia ya ke Haiti hakapor rushiteng mynstep badkane ke jingi lakai ru kolong ke internet namar ke Brazil ka don kambej ban job ban don ke jingkerman ban qualify sya karau 32 hendai na benta ke Haiti pat lada ka kwa ban qualify sya ka knock out stage ka habej ban penlim ya ke Brazil barladangi pai hakami je ken pon ke Brazil kalayo shipon Henry ke Haiti pat kayo 0 pon ke Brazil ka don kambej ban job ban yakun pat ke Scotland pat ke Morocco ban qualify sya ka knock out stage namar lada ke Morocco kalak ban penlim ke Scotland pat ke Brazil kalak ban penlim ke Haiti kane ke grup kalong kum kowe ke grup ke ba panil kai haka match day 3 kan salong bitik kum ka knock out stage padhadin kane ke jingi lakai bor sa ke jingi lakai jong ke Turki Persia ya ke Paraguay padkane ru ke jingi lakai kolong kum kowe ke jingi lakai ke internet ba namar baro artli kitim kidon kambej ya kanam job bakin yakni ban qualify sya ka knock out stage jong ke grup D namar kine baro artli kitim haka jingi lakai ben kong jongki kata haka match day 1 kila sya limno padkumta habangi phai ka mije ken pon ke United States pat ke Australia kila yo marlai pon hendai kine ki artli kitim pat kila yo mar 0 pon padkumta lada kine baro artli kitim ki kwa ban qualify sya ka knock out stage kawe na kine kitim ki habet penlim ya kawe ka tim hakane ke jingi lakai pan yo khor lai pon pan yakun pat ke Australia pat ke United States ki bala dabio lupa mar lai pon te paralog kane ken kadai kata ke program ka badai shibit mynmit pat lashai mynstep te paralog menta ka sengitang kine ki video ki bakin diat kublai shibon